جماور برومت پارتیان سیاسی انجمنان اجتماعی کرد کسایتین سربخا سازین جواکا سویل افریزن خورتا بناب پارتی دموکراتی کردستانی سوریا خیر هاتن الودکن دست خوشی با کار و خباتا ودکن هیویدارن و می اول بدن گو افکار و خباتا بگه قوناغا خوی سرکا اوجی پیکانی ناما فی ملت کرد به کردستان سوریه دا هریم بکدست بگوتنا خوب کن پیوستل سرما گو سرساقی با حمی کسو کارن عد هجا گو لسوريا وتركيا بويب تايبت سرساقي بو كسايتين ماي عفرين ملتي ماي كرد وهروها ملتي ماي كرد الكردستان باشور باكر رزدارن هجا قال لك خلق دخوازن بزاني بنقو برزاني بو مكية بو چم برزاني ببيرتنن بو چم لبرزاني خودي درد كبن لجبير دكن وقتكم لبرزاني خودي درد كبن عمل ديرو كاملتي خودي درد كبن عمل خوستكو دا خوزي و برسا ملتي خودي درد كبن بويجي محزدكن ببيجن برزاني بو مديروكا برزاني بو مشورشا برزاني بو مزنبولا برزاني بو مكارو خباطة برزاني بو مآلة برزاني بو مكردة بو مكردستان وقت امل برزانی خودی درد کب امل هبون و نبون ملت خل هر چار پاچل کردستان خودی درد کب گلک دخوازن بزانه بن گلو برزانی کیا برزانی چکریا وقت ام برزانی تی ببیر تنن گلی آوالان ام کارو خباتو دیرو کا خستکو ملت کرد ببیر تنن جبیر دکن کو 1916 برزانی یکم کسبو قد هوارن كسايتين أرمندا أو جيبوا بنكه بابو بيك فجيانا ملتين كرد وحمي بيكاتيال لهر چار بارچل كردستاني جبير دكن شورشا محمود الحفيد جبير دكن شورشا شيخ سعيد بيرا جبير دكن سر هلدانا برزان جبير دكن شورشا برزان جبیر دکن جمهوریہ ماباد 1946 شادا به حوالن دی کوشر قاضی محمد وقتم برزانی ببیر دینن ام شورشا ایلون و گلان ببیر دینن ام حکم ذاتی ببیر دینن ام خواستک و تا خواست خواهی کو ایر و روش هلگره ویره بازه هلگره وادا خوازه ها سروک مسعود و ابون عملت کرتم ببیک لدربارن بان گوتنا گلک کسایتین برزو بلند شخصیات هرین مزن گلک گوتن سربرزانی گوتنا لبو مچی بیوست کو هم ببیشن برزانی بو مچ گوتیا برزانی الجنه خودی در کتیا برزانی الجیان خودی در کتیا برزانی البیک فجیان خودی در کتیا برزانی الخورتان خودی در کتیا الخوندوان خودی در کتیا جلاو راجی گوتی خوندوان سره رمینا جه خوندکاران خودی بستان آئے نروان دنوانا کش دبستان آیا رزدارن ایشا گلک تشتن مرو ببیشه لب حکمنا بیرانی نکی سیاسیه خودی بون الکسایتیه کی سیاسی برزو بلند پیوستم گوتنی ویتم بکار بینن برزانی گوتی شر ما خواستک او دا خوازی من نلدجی یک پیکاتینا ام حز دکن گوب حمی پیکاتین گو ایرو رشد بی ولاتی دا جیان دکن ام جیان خبر دوام بکن لیبرا بزانبن ام مو حز دکن وکی برا بشن لی بزانبن برای بچوک و نتمی بن دست بنینه و نتمی ببافو برو لسر ویجی ام دبیجنه و اپوزیسیونه کو ام دناو دا کار دکن ام بورا نبو آفا کرنا سوریا کی نو ام بورا نبو پیکانینا ما فی حمی پیکاتین کو سوری تا دجیان دکن حلوستا مجدس پیکا شورشا سوری و هر وابری و وکی کارو خباتا دیتا دی پیکاتین کو ایرو روش سوریا تا دجین لسر ویجی ام روشدن کو ام بورا کارو خباتے بکن
لێ باش بزانبن ئەمێ نەشایەدێ زۆر بن لەسەر ئاڤاکردنا سووریەکەن و تەجسید بکەیەوە فکرێن دیکتاتۆرێگۆ بەرێ سەرێ ژیان دکرد ئەم حەز دکن بۆرە سووریاکە ئاڤاکن بۆ مافێ ملەتی کورد تێدا هەبێ ئەم حەز دکن بۆ مافێ هەر کەسایەتی کە دوێ سووریا هادا هەبێ ئەمێ سەروێ بەردەوام بکەن ئەم باش زانن ئەو بن پێکردنن گۆ ئیرۆ العەفرینە دبن و لەگرێ سپی دبن و هەروە لە هەرێما جەزیرە دبن ئەم یەک مەسافەت هەلوات مەیزدن هەلوەستا مە یەک هەلوەستا ئەم حەز ناکەن گۆ ئەو گواردنên دیموغرافی گۆڵوادا دبن ئێ گۆلڤەرژی دبن عینی ئەون ئەو چاندا سیاساتên ئەنزیمên فاشست و دیکتاتۆرن ئەم وێ قەت قبول ناکەن و ملەتên کورد وێ بن پێ بکەن کودێ دێ بەرەبێ ئەس حەز ناکەم لەسەوە درێژ بکەم لێ ئەف کەسایەتیە مرۆڤ چقال سەر ببێژێ وێ نکار بێ مافی بدەی لێ ئەم پشت ڕاستنژی دوێدا گۆ ئیرۆ ڕۆژ ئەف پرۆژەیە ها یاکۆمە بیر و باوەری پێ هەیە وەکی پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا هەروەها ئەنجومەنە نیشتیمانی کورد وێ بەردەوام بێ وێ ئەفکار و خەبات وێ بەردەوام بێت تا مافێ ملەتێ کورد بەرچاوان ببینن ئەفکار و خەباتە وێ نەڕاوەستێژ بەرەم پشت ڕاستن ئیرۆ هەلگرێ وێ پرۆژەیە ناکێ سەرۆک مەسعود بەرزانیە ئەو هەوڵدانێ هاوێ بەردەوام بن ئەم سەرساغی بۆ ملەتێ خودخوازن سەرساغی بۆ هەمووی کەس و کارن شەهیدên کورد و کوردستانê dixwazin hêvîdarên goceyên va kesayetiyên wilo berz û bilind bihişt bê û em soz didin û em ê wefadar bin jî bu rêbazê re ku ev kar û xebata awê berdewam bê ta mafê milletê Kurd li her çarpaçên Kurdistanê bibînin. Hûn bi her bixêr û bi selamet bin.